Betutual la julu un duju ma ti ka winyo sin tar palu kita mo beli wang o siandek over ki panelist kan miro jelo Reverend Dr. Alfred Banger man kan Be apoyo. jolo Migo Rose Apoio. ke Lady Grace Apoio. no apology about panelists no can mag walked in baby and ngeni panel mo kan panel mo kan donyo and Dr. Caesar tried na bidor ka chokene Mutiga medical log from Balaalo ma wàcc ni Balaalo mono gi tiga denu chane si actually keje loki logo pudo tiga medical amel long wechi along Reverend Dr. Alfred Banya and tiki warga ma ero kel ma mel ko lo happy log ni ngomwa our land Alfred Be an apoyo Dr. Apoyo panelist. Apoyo bene luonga ni ka tet wiye. Ka taj ma ang'e ni panelist uneno en luwinywa gwok nyo pe guneno. Man luke ki lok madoki kum ngom wan ngom pa chuli ma loke tiro dugu. Chi chabieto karo ni ana wachi ka beru be ka waluku gin ma umegi wa la dit nyego public subi waju wachon ni kingej mana tie kwede maluke ki peko mogo machon mano uke machuli gin mumiu jemi mogo otime aye bedu ki gimo ma kichoyo ma kichwalo kare bot joma papat mabe katam mogo binu kitung paju atikane joma no en lok me pero tika diugi duan gi be kiromo chwalo chi enni kartach nyo newsletter makeluoni ngomwa nyo our land ena ya chaki meneno kita gwak waromo ketugin tami eni tich Keleb mono wajuni ngomwa our land, a voice for the protection of the land of indigenous people of the Acholi of Uganda. Manyoni eni kartaj mamiu duan maluke ki guako ngomwa pa jo Acholi me Uganda. Chidong muoche tie ni ngom en dano en ngom la bo ngom no dano beromo bedo tie dano bene ka gitie no gimiru kine ngom no mite me konyo tigi kile mono gonya ni the land is the people are the land pe enu ke ken kita ke choi kwere karta en me achele ni iwajini nyang ya chuli lok me ngom pe ngom me ken kita muoche bene wajuni ngom ena ye dano ena ye weko wan machalang achuli wangene ni wan achuli pe jemi me achara kita ki wajuni economic gine commodity ento jemi mamiwa bebeduwa ki kita mono wajuni identity alama wa machalo gine machalo acholi ento kita wachoy kwere ni kumbedi ya acholi dik tie kum lok me ngom lok ma joma miro pu
nyo gimero kabedo megwako diangi magitigi lem gitika miyo dik ikum ngoma megwa kun inoni joma gudugu ki ilum nyo joma lweny ikerogi madong gidugu pajo inoni pe putu tie ki kero me tic ki ngomi eno inoni dik dong tie ki joma tie ki kero me kwanyo ngomi eno ki bodgi ento me dugu ikum lokwa ma ino tie mede kwere ni ada Balaalo tika nongo pero in Acholi nyo the Balaalo suffering in Acholi kartaj me achiel en ni bene otemo gudu loki eno mapenyo ni ada Balaalo aye gine pero ni en ni joma kiluongi ni Balaalo ni aye gukelo ada pien pole la penyi eno waje ni umiero kikwed matut pien pol kare Balaalo ma gineno gi ma gin lukwate gin aye lukel pero ni eno pe umiero gwok kinen joma tie nge en Balaalo eno ni pien pol kare kita la mego moni obedo ka nyo mego mono obedo ka teto ni ka ingweji neno en lukwate kita time kwede iteng yo kita gilanyo kwede anyira matino ya Acholi ada timi enu mere raj ento kari raj chi nga gi matika kelo Balaalo ni ena ada gitie ki gine ikero me wilo chalo chengenge makumbe eno wae kitika bolo neni kime wilo ngomi eno petie no ngari moni ma tie ki kero ma dit loyogi ena ye la kela yela ni eno ni eno miyo ka lok motie ni kitem neno yo me niang kitpeko me ngom umier kongi kwed matut pien karo kene yo no kitika chimo gini pe gina eno gitie ki kero me gina kelo jem mogo matika gine matika timeni chidong juju ka tachi en ni mere nyuru ni en ni gina no mier ki be ka loko ye tam jo matiki tam umier go chwal ki romo keto ne piny ki dene umiero wapuonye ki jo mukene wapuonye ki jo mukene ma guber ka lweny pi ngomgi atika ne jo matie South America i Amazon ma inoni pol lweny ma gin go lwenyo me weko ni ngomgi umier pe ki kwany pole en loko tam kuman chwalo ne bot joma no romo dul ma pari ma iwi lobo ma romo konyogi ena ye weko olo dano kwanyo joma no gi tie ki gine ki chwiny me miyo kony dong gichako niangi loki eni kara tika time marach do ka tika time marach joni eni ki romo gine konyogi ni ning chia tika ne eni mer me chako en kit me loko tam eno pien wan jwi wabini tar paluo wa loko tam ento dong inge loko tam eno ngoma romo time ngoma romo ki romo mede kwede en kit choj makuman ma watami kong dwe ki dwe ukati chiki pok kama pari aye umiyo ngom wa nyo awalan ma ena ye newsletter tamo ni ki ket itich apoe won kom ka giko mega kany Ana poe batek Alfred da poe in mekel wara gane made lock jebe mir ki chogo pe dare
kagid magichoy open like rebu down away or down low kid wanna shed. I'm here being about mego. เอาลกมาว่าดอกแตกจะกว่ามีรวันว่ากำกับเป็นไปลกมาอันเปลือกกับที่เกิดเนี่ยตามในตามมาแบกมาแตกไม่จ่อยยิมเป็นอยู่แปลมาวันว่าที่เกิดว่าก็บริการมายิมเบรุละยุดบดจมูกกันเนี่ยนี่ยังว่าเบรกุมันกินมันอยู่ก็จ่อยที่เป็นด้วยมันอยู่หมวกมันอยู่ที่ตามไม่กัดเกิดนี่ดักตาแบทุกวันที่กินมาชี้จะว่าอยู่นี่แอนว่าจะหลอกกับการแม่เลยลกไม่งอมว่าอย่าจุลิลกไปดวงลกไปแตกว่าโลกแม่แอนตอปาเงยของว่าโลกไปว่าโอลเบนะว่าพี่แม่ได้ก็มีอยู่ตามกิโลโลกเบนะจะมาร้องวิญญาณวิญญาณจะมาเกิดติดเบนะก็เกิดจะมาก็ช่วยเขาโคว่าเบนะนกเทียที่กินมาดีว่ามีเอ็นหุ่นลุจอยมองเงยจอยจีอุจอปิงมัวมากินติเมเกเรมัวมาวันว่าเบิดกันลกเบนะเอียกิงอมาเบิดกันติเมจีว่าคนนี้โป้เบรุทีแต่มันหลอกว่าเบจะทุกวันอันปาติกหลอกมาโป้ก็ดอกว่าคนมุกแกนที่ว่าgamu On a point, it was mego. Lady Grace. อะป่อยอะตามหลอกเก็บมาที่มาอันฟริดที่กว่าเรเวรันที่กว่าจะนะเกเรเนี่ยไม่จักโกchoyo nyunungu chako choy kinungu dano maromo konyo kowa mecho no jimi eno ne weng mot ke beru ka document ke ka gimono time ki kwed mo ma ki time ne ki beru ka choy ne dwe newsletter beru tie dano ge lako tam dano ge miyo tam ge bena ma papat wek wa nung tam ki wek wa nung dano ma gi tiki ngich kin magu konyo jomo kene malok ma ngom yamo yeluge eno ne bi beru ber to atama ne ge maber da piara ngeti dar mo ma no giti woko no giti en tiki bene eno me konyo neno jimi kiti eni maka go ber ka ber ka jogo jimi igini weng matika time ne weng eni tigi bi chunke jo ber nyu gi chimi wa yo ni utim kuman gibi chung kedwa ben wel me wa do ben dok no ngo ka wa tiki jo magi nge lo ke chek jo magi nge chek me lo ka ngom gi ke nyo international law gi ne ki wero wa bi ber ma be ya nyim u bi teru mere jimi wen teru kar endo ka ki chako ma jimi ne u ber ka wor ma be ti bere mi neno ne o lo wa romo chwa lu jima nyimbot ga mete melo mukene bene kwake atwere wek bu ko na pien en gin ma pire tek ene ye nem ne dano mo tek ki jako telu yu ki nyuru mach ene tara ni gine ni mier ki tim ko ma ene ti ya nyim no tiki ka chungwa bene ma dano ma pol bera nge go be konyo wa ni ye ataw be don an lo ma kut ko be lo ko mbedi eno ya apoy doctor On a point, it was. Yes, a point, look, over that point. Wild guy and man, with a cane there. On a wild guy. Some little chin, my cat here, my leg, and anything. Balaalo you again the quat, get on better to teach. And to pull war, tea, a kin Balaalo catch you. Ci don't mirror Kenya Dani one young gay man, no, gay the real investors. That mirror Kenani can get to task where can get my right team, mirror getting any get my right team. We're getting a good tune, can get wicked young. I'm not going to pay a tax, my milk team. The cost of the low tier. You'll get and get invested and get wicked young. What compete can get dear Marodi Matica. What mean what a car, me deal look. So, and then you get my pay attack, mother.
Yeah. Puti le pange ka ngar moti ke tamadak mero ke medare. Yeah, an ka twere Yeah. che weka mede gina iwaji eno ma bene tieni kartach ma gina atero piere ni aye en la peny ni en Balaalo ma kinen gi teng yoni gina ye ada gen gi tieki gina ki twero e kum ngom ki diai mogo ma ki kelo ma gen gi tika gina ka kwayo nene pien wano ng'eyo kumbe di jo ng'ar mo ki gang pe i panel but pol dano gi ng'eyo ni tie ludir mogo ma don tie la dir achel ma pe biluo nye ento pol ngur winye ni en aye tie ma miyo lim konyo ko joma tika wilu ngom ya Acholi inoni pe ngom ken ento jemi ma dano puru ma kitero kachat en la diti enoni aye gine tie mon wani controlling prices of commodities manoke wilu ki gine ki kin gang in dana ta ka emiro transporting jemini me ngolo karuma ino pero meno mede kum an lok ma gina ni lok me miyo lim ki konyo ko joma mir nongo ngom ya Acholi so kit da jema kumena yo miero ki gine miero ki lukore maka chwalu loke tie anyim umiero kinen ni kit dan makumena ye ki gine ki nyuru gi oko bot joma tie ki gine ki twero i wi lobo i lok magin twero pa dano ka twero pa dano ki tie atoro ne en kit dano ni enu ni aye ka iluku kogi inoni ikar machon bal mogo mubedo ka time i Congo bene noni gin no gitie ye ma ki luo be nyingi o ikot madit ma weko ki miyo fine ki lobo Uganda me chulu gine chulu Democratic Republic of Congo so nyute ni kit gidong ngene bot lu ket chiek ma don me wi lobo maka loki en ki kelu ki luku kore pe biro machalo town bot joma dong gi ng'eyo kit tim pa en kit joni enoni eno miyo lok mogo matie mano watika nongo ne bedo be ka no joma pajo magitie ki la nyut kita tim pa Balaalo tika diyo gi kede no gu chwalo yo mano pedok wano kumgi wek no ki ket piny ena ye ka kiluku kit tami eni chi olo ki bichako gudu kum jo ma da gitie i nge lok me ngom Acholi ki jemi mogo ma raju ma tika medu chan ma Acholi tika nongo ne ni chake ma gu ki peko me lweny apoyo Apoyo bene. Medyo Lady Grace tikitam meda. Atam loke ene loke ngomi e bene en lok ma record mi jima chal jima
peko ma bibino en cara balu pigi balu ngom balu poro padano cham en cham beber pepe ka kata ke waje ke ne ka dia bino woro poro belu cham jimo ni wen ku jima kuma enone en ma ke waje ne peko ne en bikina bikiru peko ke na chan bot wat to alen en pien ka jima kuma ber ka time a peke ke kwedo ke choyo ki lupiri jamu ma no gitiene ka giber ka neno jimi en ma mier wan machalo dara machalo wan achori mier wan ngie ket me ribe me lwen ka achel iyo ma papa pien pe bedo keta wan wa tikane ni tar paluoni jomo ken ma giti wa gang ken gang giem bene giromo bene chwalo lok ka wangi kete kupu lok lok manoti ati miyo report wek jimi igini weng kibet ubin wek ki go wigi o kibet ka choyo ne kibet a choyo ne kibet a bedo ki jimi eni anene ene kita miyo ngo dar miyo gu ponye nyo miyo wan wa ponye miyo wa ponye wan bere miyo joma gi kiwe no we ya pen me ne jimi ki kama pati kita kitimo kede jimi ka otime pe lok mo kene mer ki romo lok eno jimu kene mier ki nene ki gor wigi ki chor ki chwale nyim bor ngare mo ma no romo terne kama no ki romo winyi ye lo ka area ma pa kot ma pa pien kot wen ki kot chak wa ki ken ga bor LC ba romo o wa UN eno no chak ki pin kenyu ki woti kupune wor ki piera nyima nyim tibi o wa kuno eno miero lok eno wen no mier ki bet ka ponyu kete gwokone kete kwa mako ka cha ken ga kon be dan ka cha tie no ke iri ma ko chel ki ngo ki timu jima kumere ero documentation mi jimene nyo evidence pere tek mi wap gena tie mi dan go fonye ke me no evidence ke me gwoko evidence wer jimene ke romo tikere ya nyim bikonya nyim bikonya kama kitere ye mi lok ka lok tie ko tie wan ke romo chal ma chal ka romo ter ko kamu kene ka water en kiribot kamente ta je loya ti da wan wa cho wodi cho ne ko meno wanga ki gamo lok wane wanga ki gamo ko wane ki nero pe ngo ma ti ka di wane ene lok ma ana lego ni da mi gu po ti te timo ne ana poye po the one Ako mo duong wara pere ba wandong kong wa ne dok ngo mo ko ko ram ti ne tin ben wana dek ken en a ngi ko no ti wa ko ni mo ken ko ti ben gi ti mo ko gi ngi ti ma ti ka ti me pa jo ti pe pe chue en kana ne ti ma gin ti ma no te ben ko no ber be to twan ti en be da ko ti ma baleo ti go next week no ko ti ma be ti wa bi me te ko ma me te mer ki yu en ba yeah ko no and the better you believe e be ke do beto yeah chim da and bet be pere and we connecting chal kete ni ta ke ti chal ba Gwa ka met kong lok mo chel ma bene yeah ready che I kartaj ngom wa me chaki eni pien kar mo kene ka ki loko kum Balaalo ki wachi neno ki Acholi gi ge gi dek dano kono kit gu beru mano man ni ped Acholi kit gino tie ni dano ka obino yo maber ki rom miyo bedi kin dano kadi neno bene yigine I Bible nyo scripture ki wacho ni dano ka obino mamiro kony mamiro ka bedo be ka kimino ka bedo moni eno ni ento petere ni miyo ka bedo eno ni dong uloke odok me kwanyu ngomi eno kibot
wagging on. So kita mon wajo dispossession through imbalance of power. Kadong ngata binu ni tie dong kiteko maloyo rued ngom makwanyo ngom moko enu ni peka kare. Kari kineno i scripture i Bible inoni enu ni pegine pegi chwako. Chika choli bena gere pe chwako timma kumeno. Pianin kai welo kamone ni umierno e bin yo mano wegi ngom gu ye ni ini romo bedu ika bedu mone ni. So kaki wajo ni Acholi gin pikit gi gero gi umiu pegi miro joma wako bini ngom gini eni peka kare. Gina Acholi dega ya yo kita joni eno joma binu gitika binu kwere ki kita gitie ka lanyo kwere ngom wa ki lanyo dano wa kita Lady Grace wajo ni kita kumbe di pi yadi en ngom kume kita kitika lanyo ne kwere chabieto karwa winyo kita la mego cha wajo kita timo go marajo kitika timo ne ikum tirane lutina nyira eni penyuru waro ikum kabir mone ma eni ibino kabir yeni nyuru anywa ke chach ma enuni pebe makadi chek me wilobo ada peyegi na kumeno chidong loga kinwa dong konyo wako eno miyo kita Lady Grace wajo ni evidence cha den manyuru ni jema kumantika time ni nero munyo ginu mano time kamunyo ikom ngatu nyo chibe gine eno ke romo ketune church ki chwalo ikabedo mano miero cherie labo weko ta loki eno onya madok nyayo peko ikom in la chwal loki eno chiada kadano tiki chwiny umier gi bet ki gen ikumwa ni waromo kubu gine waromo kubu dogi ke chako momot ke neno kita waro kwere pien pe waromo bedo gine pe waromo bedo ta ena yena mete met kong wiye eno apoyo ya na poe mate kono amede be mo nak ni constitution me Uganda waje lo male ni ngom ati communal land ngom ma pege charo endo pol le dano petigati kede donc jo mogo gitiga chatu ngom mo mo le jima mo mi wana ni po nyo be ti ye wek dano po be chatu ngom ti ngom me be ngom pa wa mi lo ke dano we nge pien ka dong Balaalo gi bin wa gen no ngi lo ngom mo dong kun lo check me lo wa dia computer land pe charo mono no get to your check presidential order be no be no ya Balaalo ki where pot in me ke be go be da go do go da silong jemi le petit award ma be yo woni en silong ni ma nen gino come lo che award che bene che le church ni petit lo bo check petit lo bo presidential order ki don't wigging ni go be accountable pe temoro di magati temole Lady Grace, we'll take a comments for viewers. Comment here, Chile, can answer that. Okay.
comment again. Wait a minute. Are Balaalo suffering? Is that question? Please let Balalos go back to their own land. Our land be not for Balalos. Not that they were tika neno tai tika penyu title one kita ticket anyone wa tika wine. One point comment the conyo ko look mo what you watching him. Yeah. Yeah, PNN look ma wa tika watch and tika temonianka wa tika genen in the any title but any look ma tika Balaalo will go wine. The game get it there no chan. Which is Kita look got to get it. Paul actually I think I don't know. Penny actually to get noir again I get to get noir actually. Can kid make counts. I'll don't get up with one with your down on my ticket need. And kind of in the Kijoli Yabudok Noir one or other Simon Petit. Atama again ave bloque Acholi pege madan en to ka ini nem Achulu go down a pole ke down mayam from down mayam awa ki Somali magut beri Achuli tie magut beri ma be ma wat log beri pe ke before that banyoro be na go bier go beri ma kom beri no ka beri ma chala ke rombe ke subi du no tie en pe beru mayam guberu atien kano ni Acholi pe mierdan kono pe guberu ko joni ene yam pe guberu kaka mapon ma guberu ke lu kongo gubiero guberu Acholi mapon so Acholi gere kane loke goko dano ni gi jolo dano mada giberu eno gir madong en keta wano tia wani in ka kimini ka ki juli ka money in miere wo jo money miere bet ki jo money ma be wek piri kien daro ben ma be waro ben ma be winye miero betie ki woro kina pia tek woro dano wor neno keta jo money gi beru kedi ben pia tek beru chal ka yini biru ka money miere bet wor wan jo kenen wo beru wo dano wo beru wo ko beru mo ka pia big ben jo kenen jo kenen wo beru wo mo but iberu ni pian ke cher ka beru ka mo kenen miere ibet keta jo inen keta jo money bi miere wo chek di miere tim di marwate ki beru ka money ni in pede romo chako timo jimi manungo baro ko pa jo money ma ini idonyo bot gini ene gien ma kam lok ti ye ma wan po wa ye ni yo ti ka kwer ne ni pe ti ka kwer ne da ko kip kita ki beru ke ki dan kita ki wigi gang kita ki beru wonu beru ke ki wigi gang ka wonu beru ma be no beru ma be kita ra be wa ni asu male ka chalo watin ne jan ma chala mir gi gu beru guru ke ni watin gitie so nyuto ne Acholi jolo down go beru Acholi maduong ene loka ana mere eno Yeah, I walk down my Acholi go. Chaka with John Penn. Kid with Nubians. wa madia Nubians, I can't go be in a shadow. Lemonye. But I'm Guno Kabeli actually. Then later on, Sudanese man and no, when no tie, Karma, Bormi Roksha Kamin, Leo Ocho Lemon, Kerry Sudanese. Many of them took it up in Kwano no Pega Sudan. Karma, when you get to the Biro, the more. We can do work one. I don't know, I'm going to Sudanese. What one get gay?
Polgo no, you be kwan. Bago biyo actually. So dahil makigwa actually Paul mana president that year. Atamo be dong man be kelly way ya get dong. Pe dong wa drag again. Mego miero lo. Ana tiga wate mer chi kwa ya chuli in ka in biro welo kamoni ma. Itiga yin kwene ka mir ye chet ye mir penyo yo. Mu kon ka no wi gang ma da ti pa yo ko i donye ki buoro. I moro da ka moro ne ana nga ka moro ba. Ati ko mana mir ka nyo bar yo ne a wok ni no nyur muolo. Ento ka ini karo li chu jo chero ka de ruin ti kuni du ka penyo dan kuna ne kar jo en ma ini no gini yo ti nga bi nyuti yo pe no war pe ke waro ka ini bi ni muole o di kalmoni mor dana o ka wa ya ngak gang kan amiro konya nyuta ke mira don kwene ya tet kwene ti or ben ka la ti na ti tu tero kama ini bi cherne ento ka chale baler yangu bion kanyo no nga deg chiene de tiak diang pa chuli wen merdo megi en char gen bi ko be no go gel be ot kanyo bi wi le la gi ti mo ngom ti go wen gi ti a chuli mo kwa baler pe joma ti ga pele wi baler gi ti en wi ti no ni ye gi ti ga wa ti baler wi ko be ko ma be pe baler kira won wa ji ke ni lu dir nek tie jo chene tie ma ngom me mer gero wil chene toy duogi wa gero me de ke wil ngom pa chule Be apoy. Okay. Lady Grace dong atamo lor program dong. Tin wala Yeah. Okay. One of our viewers, tin and walor champion joma mio no good bien a video where good po tuere but kwak tabeta bin nyo tabeta bin chane da wa medic lock en pitini no kon wa gero ka ni wa poyo wa na comment mo be da ko biro ko wa kwan pia wa loro when I came late today, but I am extremely happy and blissful to see your usual shining faces. Wapoyo tutuan, wapoyo tutuan. Nentari riti Canada, wapoyo. I hope ni Canada pengi tutuan kombede ni. Wapoyo. Aya be, wapoyo. Man, the water little gummy, kamori. Lino ruendo. Ruendo. Yeah. Nino ruendo. Wapoyo. Wapoyo. Aya do. Wagiro dong program materne. Chawa ni. Wabiru ate unu dake. Bieta tine. Jokamai. Pangai ka nga mar. Alfred ne tiki lok mama na lok mama kene pe. Gina tia ye en lok me temo nyayo ngechi kum kartajwa en ngomwa. Chi wabinano kit me gina. Me nyayo ne chi kibinyo tula chien kita viewers romo gina. Romo no wana kere. Okay. Okay. Wak chabeta bino chi wak kero the contact details. Okay. Boy. Yeah. Jokamai.